Shwmai a chroeso to fideo drill of mynediad 2, uned 21, rhan 1. So that's entry level 2, uned 21, unit 21, part 1. Yeah? And yes, a new unit means a new pattern. Yeah, I'm sure you've already looked at your vocabulary before doing this drill. If so, da iawn chi. Os na, if not, peidiwch o becso, don't worry. Mae amser gyda chi. You have time to have a look at it or proceed with the drill. Yeah? Yn uned 21, in unit 21, you're going to learn some commands. These are things like sit, stay, wait. Very handy if you're talking to your dog, and also you handy with talking to children or anything like that in these current circumstances. Yeah. In this video, in this video, we are going to look at the key forms of the commands. Now, there's a good chance that you've already seen a lot of key commands on road signs. Yeah. You may have seen arafwch, slow down. Yeah, or stopiwch, stop. Yeah, and these two commands have something in common. Yeah, arafwch, stopiwch. They both end with a uch. Yeah. So this is what we're going to learn with the chi commands. Yeah. So let's have a go at learning some new commands. First of all, for this drill, gwrandewch, listen. Yeah. Ail adroddwch, repeat. A cyfieithwch, translate. So there's a few commands there before we all get started on the drill. Now, drill 1. We're going to learn some commands, just one word, yeah? Just singular words. Beth yw to get up. Codi. Codwch. Get up. Codwch. Get up. Codwch. Yeah. Now, beth yw to sit. Eistedd. Eisteddwch. Sit. Eisteddwch. Sit. Eisteddwch. Da iawn. Eisteddwch. Nawr, beth yw to move? Symud. Symudwch. Move. Symudwch. Move. Symudwch. Da iawn. Symudwch. Beth yw to stop? Mae hwnna'n neis. This is quite typically Cymraeg. Putting the o at the end. Stopio. And stopiwch. Stop. Stopiwch. Da iawn chi. Da iawn. Stopiwch. Felly, drill 2 nesaf, drill 2, dyn ni'n mynd i ddysgu commands. We're going to learn commands sy'n ddefnyddiol, which are handy yn y swyddfa, in the office, yeah? Felly, yr un gyntaf, first one nawr, beth oedd to sit again? Chi'n cofio to sit? Eistedd, yeah? So, command yw eisteddwch, yeah? Eisteddwch wrth y ddesg.
Sit by the desk. Eisteddwch wrth y ddesg. Eisteddwch wrth y ddesg. Eisteddwch wrth y ddesg. Sit by the desk. Eisteddwch wrth y ddesg. Da iawn. Eisteddwch wrth y ddesg. Gwych. Nawr, beth yw to open? Agor. 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 Agorwch y post. Agorwch y post. Open the post. Agorwch y post. Agorwch y post. Agorwch y post. Open the post. Agorwch y post. Da iawn. Agorwch y post. Nawr, nesaf. Beth yw to look at? To look at. Edrych ar. Edrych ar. Edrych ar. Iawn? So'r command yw edrychwch. Edrychwch ar. Iawn? Edrychwch ar y papurau. Edrychwch ar y papurau. Look at the papers. Edrychwch ar y papurau. Edrychwch ar y papurau. Edrychwch ar y papurau. Edrychwch ar y papurau. Look at the papers. Edrychwch ar y papurau. Da iawn. Edrychwch ar y papurau. Nawr, beth yw to read? Darllen. Da iawn. Darllen. Darllenwch. Darllenwch yr e-bost. Darllenwch yr e-bost. Read the email. Darllenwch yr e-bost. Darllenwch yr e-bost. Darllenwch yr e-bost. Read the email. Darllenwch yr e-bost. Da iawn. Nawr, darllenwch yr e-bost. Darllenwch e-bost. Read an email. Iawn, darllenwch e-bost. Nawr, beth yw to send? To send. Send a letter. Send an email. Anfon. Anfon. Anfonwch. Anfonwch e-bost. Anfonwch e-bost. Send an email. Anfonwch e-bost. Anfonwch e-bost. Anfonwch e-bost. Send an email. Anfonwch e-bost. Da iawn. Anfonwch e-bost. Da iawn. Nesaf yw to talk to. Beth yw to talk to? Siarad a. Siarad a. Iawn? Siaradwch a. Siaradwch ar bos. Siaradwch ar bos. Talk to the boss. Siaradwch ar bos. Siaradwch ar bos. Siaradwch ar bos. Talk to the boss. Siaradwch ar bos. Da iawn. Siaradwch ar bos. Gwych. Un ar ôl. Beth yw to answer? Ateb. Ateb. Atebwch. Iawn, atebwch. Atebwch y ffôn. Atebwch y ffôn. Answer the phone. Atebwch y ffôn. Atebwch y ffôn. Atebwch y ffôn. Answer the phone. Atebwch y ffôn. Da iawn, da iawn. Atebwch y ffôn.
Gwych, da iawn chi, excellent. Nawr, dych chi wedi wneud sawl drill. You've done several drills. Ac mae 2 i fynd. There's 2 more drills to go. This is a long one, iawn. So drill 3, yn y drill yma, dych chi'n mynd i ddysgu commands. You're going to learn commands for the theme, cyn mynd ar wyliau, before going on holiday. So the preparations, telling each other what to do, iawn. Felly, beth yw to pack? Beth yw to pack? Again, very typical. Pacio. Pacio. So, paciwch. Paciwch. Paciwch eich ces. Pack your case. Paciwch eich ces. Paciwch eich ces. Paciwch eich ces. Pack your case. Paciwch eich ces. Da iawn. Paciwch eich ces. Beth yw to get up? We've done it already. Iawn. Codi. Codi, which then goes to codwch. Codwch. O, mae'n gynnar. Codwch am 4 o'r gloch. Codwch am 4 o'r gloch. Get up at 4 o'clock. Codwch am 4 o'r gloch. Codwch am 4 o'r gloch. Codwch am 4 o'r gloch. Get up at 4 o'clock. Codwch am 4 o'r gloch. Da iawn. Codwch am 4 o'r gloch. Da iawn. Nawr beth yw to remember? Mae'n bwysig. Remember. Can you remember to remember? Cofio. Cofio. So cofiwch. 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 Mae'n bwysig. Cofiwch eich passport. Cofiwch eich passport. Remember your passport. Cofiwch eich passport. Cofiwch eich passport. Cofiwch eich passport. Remember your passport. Cofiwch eich passport. Da iawn. Cofiwch eich passport. Gwych. Da iawn. Nawr, beth yw to drive? To drive yw gyrru. Gyrru. Iawn? Gyrru. So, gyrwch. Gyrwch. Gyrwch i'r maes awyr. Maes awyr. Gyrwch i'r maes awyr. Drive to the airport. Gyrwch i'r maes awyr. Gyrwch i'r maes awyr. Gyrwch i'r maes awyr. Drive to the airport. Gyrwch i'r maes awyr. Da iawn. Gyrwch i'r maes awyr. Nawr, beth yw to park? Eto, mae'n eithaf typical. It's quite typical. Parcio. Parcio. Iawn? Parcio, parciwch. Parciwch. Parciwch yn y maes parcio. Parciwch yn y maes parcio. Park in the car park. Parciwch yn y maes parcio. Parciwch yn y maes parcio. Parciwch yn y maes parcio. Park in the car park. Parciwch yn y maes parcio. Da iawn. Parciwch yn y maes parcio. Nawr mae un ar ôl, there's one left here. Mae'n bwysig iawn. Mae'n bwysig iawn. It's very important. Nawr beth yw to relax? Ymlacio. Ymlacio. I think you're going ymlacio. It's quite relaxing word itself. Ymlacio. So, ymlaciwch. 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 Relax. Ymlaciwch. 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 Relax. Ymlaciwch. Da iawn. Da iawn. Nawr, ymlaciwch. I hope you can ymlaciwch ar ôl hwn. Ymlaciwch, iawn. So, ymlaciwch. Ymlaciwch.
Ymlaciwch, relax. Nawr, drill 4. For the next set of commands, I'd like you to remember the grammar rules that you've learnt in the past using past tense verbs, yeah? Do you remember for verbs ending with egg or ed, we drop the endings? Do you remember your tutor might have told you egg smash and ed's roll? Well, that's what we're going to practice now, yeah? And there's also a few other strange verbs that don't follow the regular pattern. They're thrown in the mix too, yeah? But I'm sure your tutor will explain the grammar to you in your next lesson online. Felly, we're looking at things like rhedeg, cerdded and gwrando. So, yr un gyntaf, beth yw to run? Rhedeg, rhedeg. So, rhedwch, yeah? Rhedwch yn gyflym. Run quickly, rhedwch yn gyflym. Rhedwch yn gyflym. Rhedwch yn gyflym. Run quickly. Rhedwch yn gyflym. Say it like you mean it, ych man. Rhedwch yn gyflym. Da iawn. Nawr, beth yw to walk? Cerdded. Now remember the eggs roll, iawn. Cerddwch. Cerddwch yn araf. Cerddwch yn araf. Walk slowly. Cerddwch yn araf. Cerddwch yn araf. Cerddwch yn araf. Walk slowly. Cerddwch yn araf. Da iawn. Cerddwch yn araf. Nawr, beth yw to drink? Yfed. Yfed. Eto, it's roll. So, yfwch. Yfwch. Ja? Yfwch eich dŵr. Yfwch eich dŵr. Drink your water. Yfwch eich dŵr. Yfwch eich dŵr. Yfwch eich dŵr. Drink your water. Yfwch eich dŵr. Da iawn. Yfwch eich dŵr. Da iawn, there's o'r achs yna. Yfwch eich dŵr chi. Yfwch eich dŵr chi. Da iawn. Nawr, beth yw to take? To take. Cymryd. Now, this is a bit of an odd one, iawn. Cymryd. Cymerwch. Cymerwch. Cymerwch eich cerdyn chi. Cymerwch eich cerdyn chi. Take your card. Cymerwch eich cerdyn chi. Cymerwch eich cerdyn chi. Cymerwch eich cerdyn chi. Take your card. Cymerwch eich cerdyn chi. Da iawn. Cymerwch eich cerdyn chi. Wych. Beth yw to leave? Beth yw to leave? Gadael. Gadael. Gwrandewch nawr. Gadael. Gwrandewch. Gwrandewch. Sorry, gadael. Gadewch, sorry. Gadewch. Gadewch neges. Gadewch neges. Leave a message. Gadewch neges. Gadewch neges. Gadewch neges. Leave a message. Da iawn. Gadewch neges. Gadewch neges. You might have guessed what's coming up next. Gwrando. To listen. Gwrando. Gwrando. Nawr mae gwrando ni'n nod. Gwrando. Gwrandewch. Gwrandewch. Gwrandewch ar y neges. Gwrandewch ar y neges. Listen to the message. Gwrandewch ar y neges. Gwrandewch ar y neges. Gwrandewch ar y neges. Listen to the message. Gwrandewch ar y neges. Da iawn. Gwrandewch ar y neges. Da iawn.
Nawr beth yw to wait? Aros. Da iawn. Aros. Arhoswch yma. Arhoswch yma. Wait here. Arhoswch yma. Arhoswch yma. Arhoswch yma. Wait here. Arhoswch yma. Da iawn. Arhoswch yma. Da iawn. Nawr beth yw to close? To close. Cai. Cai. Ond caiwch. Caiwch, iawn. Caiwch y drws. Caiwch y drws. Close the door. Caiwch y drws. Caiwch y drws. Caiwch y drws. Close the door. Caiwch y drws. Da iawn. Caiwch y drws. Da iawn. Un ar ôl, one left nawr. Da iawn. Chi'n ein dda. Beth yw to give or put? Rhoi. Rhowch. Rhowch. Rhowch ysbwriel mas. Rhowch ysbwriel mas. Put the rubbish out. Rhowch ysbwriel mas. Rhowch ysbwriel mas. Rhowch ysbwriel mas. Put the rubbish out. Rhowch ysbwriel mas. Da iawn. Rhowch ysbwriel mas. Nawr, da iawn chi, wir. You have really done a lot in this unit, and I hope you'll be able to apply a lot of what you've learned into everyday life. Remember to ask your tutor about anything that you're unsure of, and please remember to practice what you've learned using the resources and the links below. I hope to see you in the next drill. Hwyl fawr!